Hah? Mati phone करेगा बीजी फोन ले ना। कटा लिखा तुमने क्या लिखा तुमने क्या लिखा तुमने ये तो बोला फिर ड्राइवर का Kinong yalam jung kilai teli ki kan hun seng bhalang ha bernihat ki bakan thop ya ke FKGGP RBYF pat KSU henne ka sngi kila panlong ya ka jingkhan ra bakan san ni ki kali ki baket ki nong lej nong wan na bernihat shakishnong ki badan ha thai narbong kanong rem ka bla panlong ki ki laiseng ban lej jurep ya ka rukom ket passenger de ki kali kamai kade hadien bagi le yo jing tep bagi don ki breu na bar ki balej ki thai narbong hendre ki klam yai lung ba ka screening center ka badan ha bernihat haba yo ban bat i kali auto rickshaw ki blaket palat pot ki te ki laiseng la yo baru ki breu ki banabar ki balarung se ka than klam de yai lung ba ka screening center hendre ki le yai sa ho bat ki shong ru ki kali kamai pa ba ha ka than ki la mahami ki te ki nong nya kali ba kim de ban ket palat pot namarkan bu jing ma khamtam e ba ka te ka than ke de ka balaya khle ki breu na asam bat megalia ha jo ko por ki la kantui ki board district kari bhoi bakin perkhingi ki breu ki barung ba mi sa ka te ka than khamtam e ki to ki bam ya jing ba ka te ka screening center license bukan top ya FPP RWF pakai KSU dan government circle kalau ka jingyo jing tip dengi atum bala patha na kalian juga government baik ini ki auto rickshaw ki bakit ki ban kit tang ya arngut plus driver kamu lain ngut long andre ada diksem ni ka jingma tri ka jingwan ji ban survey tak si milap diksem babun ki auto perkenya ta kendang mai ka ai wala mu ta kalian ka surga bakin kit ya arngut tunjuk ada ka diksem ka jungi mutang ngilap bun ba ki penkeng kim kheng buram ya kata ka la ne ka jing patha na kalian ka government Isem mamata hago auto bun passenger pangilap itu samut sanut pada kering batai tiang ba himmi ya kata kajingyo kajingkop kajongki handrai katu kajing patha ngi kheng buram ya kata bagi kenyai kinbut ya kata ka rukom ka patha nak leng government bikin kit ya argut plus driver way kalau kata halo kajing sem tinggi ngilap ikini kerja hagi ni ko area bani kibun kini industries di factory kabangi di sem monkey port begini kali di bawah nak thain barjela ki wanu kini industries kemudian kini screening nana kijing ya pa ya kmi ki te kini kali kibawan factory kali kidan kini kerja driver handyman yuki nana kidan ki argo lain jiwan hawi katrat andre kimburam ya kata aku gajing patha kimbu kata ka safety nana kata ka namun taka jingma wali ka jika bapa di tiba ngisema mata bung yarung yami sound kini ki auto yarung isnang thain bade kana ki area boni jingi kapoi sawang ba kan kita ya ka imlang ka salang ka jongi sana ya jingkwa kana ni semat ba kan dia kun kini dia ikerpat kerpang na ya kalian government juga decision bakin check lan kini kun kini kumlong kumwan kidilek kumwan di tibar kita tara ki bangi semua berkerpat sekalian government bakin pek milang yang ni mata kini kan borda spek gini ki jaka sini tingkat i bas bun ki barjela ki bawan rung lembah kan suruk nana berni support norbong nama kata norbong tika deka jaka juga industri area ibnu ke panabar ke barjela ke rum lem jing sa check akhirnya ke screening point berani po bernihat jungi kabu jungma yangi ki nong senong kamtam ki area basang stai lada jalangan we itu baru senong tau ini ngat lot ni kerpat kalian jong ka district administration bahkan kamper king kan karung kami jong ki berubah warna bar but ni kerpat di borplet baripet kan area jungi hang neru bahkan kamper king ikine ki berubah warna bar kena kli toket bahan ikiwan se igilai